kugira kwenda ko ni kugira kutambirwa muri mujyango abatakine bininde batibakatu kandi n'abakine rebe ngo bayerebe abo kuba itwitwe niko tukaturira abakine umuntu yinaka ko kasiri mu no kuturiro takine mwene ko jangu twena nitwemanya hati nkanyu kundi kwemanya kundi umubazi gwanje ningumiro mubwire ni mweje nigira in case kuna kubugana kati twamala kuruga ha kamera akaje twokanda butwatugamba ha kamera ha kananye n'ikinanye ndakugambira ati risi ko hakugire cyabaho abo kuba tujire mu birine shagama kugira ngo chances zo kuturira mutahi wawe zibe zitagize ki zitariho uzandisiro mwempa ibintu bya bitarije hati nija kushaba kunu abwe kiruhuro bwo bwire yashirwe muri mbarara nija kushaba transfer hati kuna cyo mu office yaba bakama bishomera aba education mbene harimo ba boss babiri nashitamamo nabagambira nyenda transfer abwenshonga nyina kakoko ka sirimu bene ukabe nyenda mpike kunumbarara ahari yo buhereza bw'abakakoko ka sirimu yo kubasa kutungire mibazi ubuhereza bwona so ato boss office omwe yanje Nkole Media TV mutayi wanje bari kutukunda amazina ndi Joanna nakwakira erizo atwataya isomjenyi witu reka twayanjure atugambira amazina geye hakuruga na nebirungi byona byakora umujenyi twakwakira. Yes ninye nakira amazina baranyuta biryo Misho Moses yo Misho Moses Oriye nzarwa yakanye nanchagumiza mu nenda kutambala nko muganda mugaza ndinda kutambala nko muchika ndinda kutambala nko muchika yo Misho Moses ntabani wa Rutahwire Rutahwire ganzimbwa zimbwa ya kateba ka bishaka bya ntambara ya mafunda ga biyenje ya Kanyarwanda mpaka ya Kasiji cyo kure hati twe turya basiji Kasiji mwe n'abasiji bakomokari Kasiji oliya wo kuraga abasiji bakabare bona Kasiji ubwo nibo bakomokaho so nduga kabare kimanyisa mu kabare no mu kiga by tribe amare myaka katurebe nkarugayo 19 na mukaga kandi nza kuripitinga senior 4 nija ku side za Bushenyi kunuya nakorero naza rwibare na repeatinga senior 4 na mara senior 4 naza ha college Bishop Stewart Kibingo na mara Kibingo nabo mushomesa kurugobwe natandika kushomesa nashomesa rushere ko nkamara yo kuruga 1998 mpaka 2023 atobwe nabwe narugayo waruga rushere bweno ryo mushomesa ndio mushomesa by profession konko takushomesa tachishomesa kuhandika rubaho ati nishomesa za kurabira mu mizano no mu byeshongoro no mu kugamba nkati kuko ndi kugamba bweno ryo mweshongozi atoryo muzani wa filmu ndio mweshongozi ato kweshonga nakonka kuchendeza yati na kukira munonga ndio muzani wa filmu ndio mukwasi wa filmu ni producer ndi film editor ndio mukwa byona mbi kwatenda film so ecanyihire mu bushomesa umwaka gwa 2022 kijana yicebeza na ishanganye nakakoko ka sirimu kanta kashire bubwire kanyine myaka 2008 azobwira ugembera zikazi tarije so ate ishobora irabe nishomesa muko bacimanyire hanyuma y'imyaka 2 kubijira bakimanye 2004 nyuma y'umwaka gumwe 2003 bambinga njuka mukama ushima akajya aterizanye n'abashomesa bikwenda kubinga byomwe yagambe cyeca kweca kumugambira atweyakira kandi moze siwe kunda iwiwe kugira ngo zo kundwariza abana atojendo zo kugwa handi umwaka go kwisha utakagaruka mu ishomero ryanje mbwenu niwaye twarayo wo mukuru w'ishomero nti nyowe ndwire ninga bakakureba signs okawine signs and symptoms ninga kantine symptoms zona konka ko kumanya ubwirobwe sirimu no kubabareba abantu bako batungo bukumu ishomero ryo kuwabago rya hadute ukibanomara wiki yawe mwenu utahoka entertainment so nyoko nakatiraho namara kati ndingana aka speech kaje ka muheru
natandika kushomesa abana ndi kubagira nti weza ni murabo kujya mu meze sayinisi bima iki nabagambira nti umuntu yine nababuza mbwe nebibuzo by'umuntu wasirimo koko kuba nashi babingambira mwe nabuza nti wazanye mu gihe bimwaga imware bahinde ikindi ho ngwa konka nyonye nakakoko kasirimu konka ati nyine sirimu umwishomero ryona sate mukama wishomero ko yacurire yagera ki okay hayo mbwene yes yambinga ati kurugobwe naye byo kushomesa nabirugaho ati na joininga nazo mutaso taso kabine drama group bakane bagenda bashomesa abantu abikwatirine nakakoko kurabe mu kweshongora mwene no kuzana sate nago mutaso mwe mpoho rimwe nabonire no mukazi nabakana yeshongora nakaryo mu drama umwe mpoho azawa ariko aryo mutaso akana amango inakakoko kasirimu ngo ko yagire kushanga baza kutucebera twe n'abashanga takini kunka yagumuzama nkunzire so kurugobwe na hati tukiri hamwe mwene hatiya nyinba ninza kuba ninjaguza emyaka 50 yo bukuru imyaka 50 wone yo bukuru wone yo buto yene myaka 22 niturana nakakoko kasirimu then ne myaka 20 niturana ugo mukazi wanje wa takini so yo nawajigeta mwe 92 tinakura wakura buzima mbwenu Moses watugira ukarekera okushomesa abo kugira nto okegamba nti oyine akakoko kasirimu ni challenges ki iwe nka are infected with HIV zofunira omagara gawe reka tukosa amagara gawe tukuza kosa hati nti omagara gawe gona ni challenges kizo yes okuyihochebeza yanchebeza iyo kubanza nije inakugambira kushanga bakubinga mu ishomero bakakubinga ngwi wabo kubo yinakakoko kasirimu bakakubinga ejo nemwe hati kuna rujiro ebwo nkari kari private hati kunizire na joininga government ati government ahiba kubaje kontwara bangaruzayo kandi side za Kiruhuro kwe hati narebe mbera zayo handema ubwiro bwembe 2004 2006 mwempa ibintu bya bitarije hati nija kushaba kunu ya Kiruhuro bwo bwire yashirwe muri mbarara nija kushaba transfer hati kuna icyo mu office yaba bakama bishomera aba education mbene harimo ba boss babiri nashitamamo nabagambira nyenda transfer abwenshonga nyina kakoko kasirimu bene ukabe nyenda mpike kunumbarara ahari yo buhereza bw'abakakoko kasirimu yo kubasa kutungire mbazi ubuhereza bwona so ato boss office omwe yangira ati ebire bitwakira transfer fa ati nayibuza fa niki umuntu nahuye nyina kakoko kasirimu ahindi hariho buhereza nyenda mpike ha buhereza ato umuntu nyamutwakira transfer fa nisho mukuru numukora ki mpunama kumba nishohora ati mutayi wawe yabira yine nawe tindaze kubagamba amazina abo ko ni mangu baciriho konga nawe ati nabo bane babo tenkanye ari yanyata ati musigaze garuka ture ngaruka agira ati nanye ndakwabura aho raze kugaruka waza utija kugenda no gamba ngo ine sirimu abo ko ati no kwenda kumanya za sirimu zabo iki nayo challenge nagireba atogwe kandi na government ogwe nabo bantamisa kugarcha ki okushomesa so kukubinga mulimo atore abalo kuba kutwara ko kubagambira katakutwara mu kintu cyukuru of course ni challenges zindi zikuba zirwanya nkese mbanka cancer konka mu campaign ko hurira bakugira ngo hatogumpani ni mu muhakari akaruru uza gukora ki so byinje byo kushanga umuntu bakujonjora mwene aza ni kintu kibi kushanga umuntu nakujonjora kandi uko ni cyo kujonjora kitariho nagura ngo mweshongoze embagi ibiri eyo kubanza MC kuyagire ku mpaka zindaro yagira ati azanani kushaba hano takayishongore bya sirimu aho kuba hatwijire kushemererwa abantu bakwenda amarira shisimu no kurira ogwe nomwe ondijo
we munango mukoro ukaguryo gwe yakaryo mugore nko kiyo kwako bari kuvuza kuhinjirwa akatumira kuro mu kishenge ati mugende mugambire muzatashongora hane byasirimu bani bakumanya nti wori yo mweshongo nyoni mayintura ni nyegamba ho nyegamba hinkuza hona ni fact byeshongo byanje binje nkabanza kweshongora byasirimu ngani ntekateka ngo nishomesa abantu kunkati kunara batandika kuntungo bukumu bati bo ate byo kusheshongora nabyo sasa okuno konke cheshongora gahurikiza from here ate byeshongora nkashonko wabyo sasa konka mbyineyo aha YouTube Unique Films Production biriyo uri kuba nabyana nabihayo nabireba uri kwenda kurikiza nawe urikizamo akabishigwe tikakubuga musho so konkati yange mu bya film kucira munonga so hati ni nsima mukama ngana turugira hari okay Moses iwe no mucyara wawe wagira mwamara imyaka 20 umushwere we ekyo kubana kakoko takukireba nkekizibu kashi atomo kubana kakoko takukireba nkekizibu ninga nko kuteganisibwa norebe kishano kiri ikici ahantu ko nabire nisha nora nisho mutone imikono kanisho mitone nginkanfuta match tanda cyene bwe nabire mu bwine mena atomo ndo wankunzire ndi kushanti kandi watinda onigo kankunda kunangwa ko yakubera ariwe wambugana ndi kugira nti hati yambwe kananisha batuzo mu mukwano kanyikiriza ticyaburyomwe so nawe na mukama kamumpa kekirabo abo kuba itwe kare buba twabintu tucebeza bakaba kugira ngo ibyo kushwero byesasire ukiburyo mukazi bakugira ngo ibyo kuzaro byesasire ukibuza ngo wabwenki abo kugira ngo kikakini kekiragiro mwene kuzara umwana agizere ki arwire kandi nawe bamuzara arwira kata kurenze imyaka 5 konkata bwa government intervention hati yakuza kuzaro ana PMTCT in fact ati bakarugana PMTCT bageta EMTCT ati tujya hari 0.03 konkitwe buri ukakaje ngo takashwera konke 2024 hati haje PMTCT ejo eri kutugira ngo hariho chances 60% yo kubasa kuzara umwana ahurire Mukano 60 zikachendera za chenda ati ziga 0.03 ati kuzara umwana agire arwire buri kwa kuje kuzara umwana ahurire ati mwe ngekisarani mwe kushanga wazara umwana agire shana waye kwata ko utagenda abyabachi abyabasha so nyondi kuza kutandika imibazi ya era visa kanye n'abasirikara umwe babiri so nkaba na agency eno cyabana muza challenge zinabwina karware ndwari bakweta kure ko meningitis umuraramo kacho gugu kagontwire ubwo ngo gwatumira abasirikare banje bacendera gasigaza abasirikare babiri so kikandetera kushaka ngo kanyine kutandika kukumira imibazi ya era visa azitwe tukandi tujugura abati nani umuntu none na muto nani ngo ngumujeme no kugumujeme ngo agumire no kugumira itwo kuza okoshanga no ronda kasente ko horaki habasamo ndonda kasente nkagulu mu baziko nkabato gwa bushama no rani tubajemano no zano gamba mweshengereza batawo buranga radio TV bantu mwe mgende mwakire mbazi babeshengereza ebe timukuza kubikuta hamwe kutahari za TV ataba aba TV wese bikisha bankwata atomwe muri matayi banje ko yandebire yari atimo yanterese matimoze simpa sente zaci ateziba kuhire nkaishi ataha TV tikuri no manyango eza ntiremezanye na transport ngibwire kandi ninduga Kampala ndinayija kuno ngo tokubasa kuba batakwire sente bakaza kwehemuraga amajeni nguri uketa na hari za TV nankahe na mushara kunabere nimbigamba hataso kiraya ntamwe akagira ati nangwa nanye nkakureba to umukazi kari umukazi kaje ati nanyangwa nanye nkurebera ha TV anti rero watekateka ki ati nyo ntekatekere ngo mizeme bazi yakuzo mu bwonko wagira kahuje ataho ko muntu tine kahuje to kubasa kweta ha mukutu ngo ko kureba nkwatira aho ntira ha mukutu ngo abantu bona bakureba ngo ze kwerangira ngo inaka ko kasiri kuko of course azo ijoke wakini na mujenti nyoti nyina kahuje andijo wakabira akagira nkani mu manyaka na to side zo mu rubiro kwa kari izoba na rimwe otarijo wanje ati nakureba ndya muryango nakore kwija ati ni nshingaho atabo ko bakureba ni bamanya ngo twarebera ha TV kimurisa ngo no gwarinkawe ati nore ya challenge zitutunga itwaba kweyereka abakweyanika bakugira ataburyo umwe natandika ku
kutina no kutina konkecho tinkukitina nyowe nico kurana hati nonyeta nkija nkakugambira nico kurana ndimuniza gukora umukoro kweta muranga yona imwe shane binkozere no bireba aha ninyereka ahi ubuku nabirendi buno nanyine birenyine CD4 ataha ninyereka tukundi boss nore kundi mwe nati nakubugana tinkukugira iki nakugambira ukijiza tagire kuja mutuze kwecebeza so of course hati noreba n'ikimuri cyanje hindugire reba hindugire so nimuni insima mukama abwembera kugira ngo ndugire ha CD4 ibiri hati yakubwa kunshebera buri mwaka viral load bagira ngo not detected so izo nembabaza bora babe natugira ngo ibyo kuzarobye sasire hati noranka tungo mukazi twazara tuyina abana abishibitu babiri hati mwe nishati y'ikindi mukama niyo ni mushabaca yeah Oli proud habwe chichori ikindi abwa ko bani namagara tinkwenda kumanya by'abandi bagamba HIV nendwara konka uri kugenda agironde uri kugenda agiro namanye ko kweri itwabace ngo tamukwisate mwikarire tugende twato matwe emiguga yitwa twekoriye konka ntakwenda ngunana uri atajine agigire mbwene kandi nimanye nangu ogogo jini nani abo agiro kuyabasa kwerebera kure ko yabasa kutura naho naho kashanga nyinshi kari kujaguza ko kundi kujaguza kuko kutari kweshereka ukashanga abo kuba hatiya ikitongore cye byamagara cyensi yona na Uganda yona ntwena ngo twaza kwika umwaka gwa 2020 akakoko kabe kagizere ki kacendire kagenze yani fact benda bakataho 95 emirundi eshatu nibenda 95 yo kubanza ngo ubucweka cyane na butana harigana abantu bona babece biza kwemanya magara gabo nene cyende ya mitane ya kabiri aba baramare kwecebera barashanga ibi nakakoka sirimu babe baryabohereza bakutunga yera vizi bakugira ki bakujimene imibazo nene endije yakishite ya muhero no kugira ngo aba baryahame bazi bajimereje babacebera viral load koko bakutucebera bakagira ngo note akakoko gacendire bashanga akakoko gacendire chances zanje zo kuturira ni ati nkanye ubundi adetect nince munonga icyo tindi kukigambira kugira ngo nyenshi kare ko ndakwisheho kugira ngo ati no manya John tinti kuturira tinkukina konka niko kiri abo kwa binjiti bakugamba nkitwe nkanye tiburyo mwe nagamba konka nabo yakubira atakugamba akakwesherekamo yanamera je mibaze ya yeye akamukabugana mukaterana wena kitu kujya ubundi to kamanya n'ibyanye nyenshi kare technology gumene neza aho neza ukashanga no mubaze kuja kugira ki kuja kurebe. Okay, Moses, wagira nto ryo muzani wa film. Mbweno ri celeb. Yes. Yes, celebrity. Hati iwe nka celebrity. Okabire no habu ziki celeb ari okwe nawe ainaka koko kasirimu nabasa kuija na wagire nti aine akakoko kasirimu yabakine ekishikire. Yes, nore mpise kagira ngo muzika ari mitima tekushana. Tiburyo mu wakaba nkanye. Buryo mu hino kwa kubasa kwetwaza. Konka cyakubira ikirungi buryo mwe. Mwene ko ngo umunsi yona twena mu Uganda turimo abantu bakwika miliyoni emwe n'icicweka abantu abakutona akakoka sirimu. Konka bakubasa kwegamba ngo twina akakoka sirimu turi mbarwa. Bayza bonje ko ubugumo mpaha no kuhama nkakwiya amugenzi fire bongore rutaye. Nore wakabanza kwegamba ho nemibazo ya yara visa takabire no kwija ikumwesha to gukora yayegamba no manya ngo hatiya buri December ibyo shongoro byene babitera tari rugo akabiko akakikora yaheza so cakubira kirungi buryo mwe yayegamba aza ko kwegamba umuntu bakumanyira tibakugumane bakutira ngwe bishere kukirwe biribwe mbe tikirungi kweshereka abo kuba ko kugamba amazima na Bible ne kigamba tugamba amazima gatindira ubusinji nimanya ngo wagamba amazima hine bizibe byo kwihama nora buri nkakigamba bambinga murimo konkecho kiranzibira kugumaho nati nshiro habo kuba tiburyo muri kufa wena ngo nafaka koko kasirimu ibunye bamwe nibitwa accidents abandi bitwa amasasi abandi bitwa ndware zindi buryo mwe naginde cyo kubasa kumwita no so ko ina kakoka sirimu ushange waterwe moto mwishaka kakoka sirimu kuko kakwita so kikabire kiri cyunje buryo mwe ryokwe tinkugamba baserebo banka buryo mwe buri muntu wena bayiza wena n'ubujunazi bwa burya bwanje ni we no ndijo okureba kugira ngo buryo mwe icyo kubanza no kuyamanya amagaraga okugari wamara kumanya kugari rino kagenda habya bashaba kugira ki bakutuganga obo wayegamba hobo nkanye kuko ndi kwegamba obo bati wayegamba cyo tikikuru nonke kikuru manzo yemanya magaraga okugari ko yamone kucimanya hato urundo okora biho niyo
wabo takine yerinde kugira ngo tikagira tikakwata wabo kine rero geza kureba ko wakwasa kwereberera katwo kuri kundeba. Yes. Okay. Celebrity ariyokwe ningashi omwana wo mwishiki omwana wo mwojo ningashi omushija omukazi abariyokwe nibuhabuzi ki bwo kubaha hamagara gabo on their HIV status. Okwerinda ni kuchiro kutambirwa ni ko nyango y'ukigali fumu yawe eri kugira kwerinda ko ni kuchiro kutambirwa muri mujyango abatakine birinde bati bakatu kana n'abakine rebe ngo bayerebe abo kuba itwitwe niko tukaturira abakine umuntu yinaka ko kasirimu no kuturiro takine mwene ko jangu twena ni twemanya hati nkanyo kundi kwemanya kundi umubazi gwanje ningumiro mubwire ni mweje nigira in case kuna kubugana kati twamara kurugaha kamera akagenda twokana butwatugamba ha kamera ha kananye n'ikinanye ndakugambira ati risi ko hakugire cyabaho abo kwa tujire mu birine shagama kugira ngo chances zo kuturira mutahi wawe zibe zitagize ki zitariho ngene kikabire kiri kirungi buryo omwe okwemanya amagarage fasi nico cikuru kwemanya amagarage yo kugari nene yamara kwemanya nene akareba ko yakwasa kwerinda utakatungire atatunga watungire arebe ko yabo kugira ngo tiyaturiza batahi bawe mwe natuno janki kwanye Uganda yo n'abantu miliyoni emwe n'iceka twena twagumana twegambaho uriya yaza kujata kuja kubanjije namanya ngo arimo nashanga nanka hato umuntu uri kuza kundeba aha TV nankahi takubani ohani naindiza kutambura numuna kuza kumugamba ntakumumanya abo kwanya bakuza kundeba ni binji habigambe bebe nagamba konka numuna kuza kukigamana konka nawe kanabire nakurebire nonanka mwishatse koreki waza kumpunga waza kweyira hindarabe waza kujuruta yatirisi obupira buriho kondo mutuziriho kondo mukabazi leta yo kugira ngo yerinde kandi kondo mu unit tuwe traffic nerinda kutura twate ndwara zo kubabira mu kuterana na nenda. Yes, ndezete katekira so eco nico cikuru munonga kugira ngo buryo mwayemanye amanyu ko kwari buryo mwayerinde yabase ase kwerinda kucako iki basikimwe bakine twegambe ho tugambire batahi bitu no manya ngu atekine cyafaye cyo kwenda kugambira kindakito mu percentage tinka gicirondorize kujimanya konka no manya makaminji abantu barimu umwe namire mibazi undisho takukimanya ya abaryo mushija naje miriro nyo naye sabantu babiri bashatu abinkutasi ijo muntu akahura nyo ninzaro ryo nanka kanterera akabehiro mukazi manya ngo bamubehire kuna kuyampiro mukazi nagamba nawe umukazi yanja ngo imibaza akagiriye bakare konka kwa kumubuza mu bugira ngo atandika kumubuza ngo nibyo ndware ndisho kunije no mushya namubuza yanje atanamaza manke nkecebezana konka kantina kumugambira ati nubuti nutinire ki ndijo wakanamire namiriro wanje ari kugubikaye namujenti nyete no mukazi wawe unyikirize ngame no mukazi wawe omubazo gumogumiriro muka ya mureta twagamba namushobora umukazi yaje atanika kimanya kare atkonka nkantegereza ngambira gizireki ayanjire naje tumweno hatukurwa hatiya umubazo gumushira wangu ekagumo miriro wawe ubwo mushira nate buri kumbugana nangurira acayi ninga nangurira soda abamwe tutina nushanga tukorera mu kutina konka kikabire kiri kinunje buryo umwe yagambira mutahe w'amazima ni gasharira konka ni marunje hamwe ntamwe so nyoni kabire nishaba ngo buryo umwe wendo ryokwe ubwo bari kundeba ubu nibwo bwire buri tibwe bunu ibyo kushanga abantu no bakatumutunga kakumunogera tinogera utibwire abo kwa nibageta tirwomwe okuba no shekerera no shanga cyaba hari uninga cyaba munyabuzani ninga cyaba mwana wawe so kikabe kirishunje twende twatanise it's everybody's responsibility kugira ngo akakoko akatwakarwanisa. Okay. Yeah. Okay. Moses ori kubumba niendo gamba mukoro gwitogu ogwo kujaguza kundemizano yo kuzana obebaze obeho nakagambo kuwa bagambe faktawo mbo kandi ko kugamba shemerwa munonga nyowe nyine nankane bageta Unique Films Production na YouTube ni yejo na TikTok ni yejo so bani nsima bakumfollowinga followers mwe na bakumfollowinga bakunde mizana yinkuzana nimbasima munonga kandi no kugira ngo mugumize mu mutukunde so umukoro go gunyine nyunka zagwe biro 20 uko kubanza rukumirwe na Janjunina ubwiro bwinje bwenyima nyunka ntakagorga birthday yona mukanyezira mu college emwe yo mugasho basi nuba kubatakoze rezindi abo ko imyaka 50 ticanguhi katunga kakoko nyine imyaka 2008 kimwese mukanshi ryo musigazi
kandi akashwira hati ni manyo nabandi bari batyo sheshe muri soko aze kugenda ugende kurungi mwene kundi yabere nice bakaba tuhe myaka Moses mweho mwaka takugira ki takugumara yes kunkati y'ababiri bajya mutakujimara bamwe bakandabaho abandi ni bagumane bandi ababatso so nani amazire imyaka 2 yejo yona hingwireho ani yekitindisa n'inkigaruza mukama so mukoro gunyino gwo biro 20 ukoko kubanza nza kuba ni birthday ni short birthday ni mpse myaka 50 kunkati nkorire meje ndijo 22 najigitaho yintwire n'akakoka sirimu ndi kusima mukama na neje yintwire no mukazi kuranshira nabo kuri imyaka 20 ejo mpaho turi discordanti we takine nyonkine mwina abana twina abana babiri wow n'abana so echo n'ekitindise cyo kugaruza mukama John Genti nyete banywani banje bije tushemererwa hamwe ibyasigara n'ekitindise tushigarukize mukama yes okay umwami Moses we bari kwija nkole media twashemerera munonga ni mwe bari kunyeta bankole media nangwa nimba kunda munonga kandi nimba hagira mweno habwo kuba mweno ni mugezaho kunyimusa munonga so no kugira ngo umukama gine ukagoma bongera mwimukire na kimwe mwimukire muturetera na TV nitwe tugume tugirebe tukakagoberi nikore TV kaya ya social media muturetera TV zo muri mbara yite nankore yona ko kweri ni kumanya ebite bitwetenga konke zine za business ne zaci mukati nkeji hati mukama yawa hakagira ngo twareta TV twagitaho nituyambitwe mizano yitabe bishongozi shanga yatuyamba so we bari kunyeta niwe ukija kukompostinga nyowaho kunyendera chance nacererwa mukakine minani emukore ndiyo ni empuba ikonkatiste ahubwo aguma nyeta nyone mbandi okay kare we bari Nkole Media TV we bari munonga kutuhagira hamwe no kutureba ruhanga akutuhero mugisha twenda kugira subscribinga o sharinge muktayi wanje otoreke rukundo until next time Joanna bye bye.